Shalom, horas mahubat tahaganupan, nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus, paimayor jaon hita horjata sadarion, parlobe, tangal hita mahatani Tuhan na ibata, mahitehon ni hatani. Dear pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih maisombahkon hurnami hubamu ham Tuhan na ibata, na totap manramotkon gulun nami dasbani panorang on. Terpuji maham bani haganupan hinadear layakmu, janah bani panorang on ijaluhan nami mahatamu, nagabi panotap itonga-tongani guluh nami, tarlobi maay horja nami sadarion. Tondo na pasing ma na mangajari hanami, nalaho mangarusi pasal hatamu. Terpuji maham ibagas Yesus Kristus, hanami martonggo hubamu. Amen. Hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus, hatani Tuhan na ibata na ondos hubata ay mangumbani, sada raja-raja 17 ayat 10 sonon maihatahon. Ia itap na ibagas sudun ay seng rabois, anjahaminak na ibagas guri-guri ay seng rahurang, romban hubani hatani Jakoba. Na hinatakon ni marhite si Elias. Sonay manasni. Hita haganupan na hinargani Tuhan ta, totu anggo pasal pasu-pasu, atape rusiani Tuhan na ibata. Rado memang sipata lang tararusi hita haganupan sesuai bani pikiran ta, pengalaman ta, atape sesuai domu hubani penilaian ta. Masih ternyata bani segala tempat, bahkan hubani ICPI, bahkan bani situasi zona HPI, anggo pasal kuasa pasu-pasu ni Tuhan na ibata, lang HP ni terbatasi bani pikiran ta. Domo hubani text on, adong do namarguran si Elias bani panorang ai, na isuruh memang bikat husarpat tondok irumah ni sada inang naboru namabalu na horjani marsoban-soban. Totu anggo ibagas pikiran ta seng namin patut inang ay manjabui juak-juak ni Tuhan na margoran si Elias. Mase untuk diri ni sendiri pe marpala-pala do ia mencukupi goluh ni dari segi materi pakon nalegan. So nahama anggo adong matondok i rumah ni, apalagi maay na ginoran sana juak-juak. Tentu memang rado ibagas pikiran secara ajaw mawon, lang patut namin ay janah lang tertamui inang ay si Elias on. Nah, domo hujay, ternyata Tuhan na ibata memiliki rencana itongah-tongah ni ia nang tondokan ni si Elias, age sunay hubani si Elias, age sunay hubani halak na persaya, hubani simbuwe bani panorang ay. Kita ganupan na hinargani Tuhan ta. Ternyata pasu-pasu ni Tuhan itu memiliki kuasa hubani ICP, janah pasu-pasu ay milik semua orang. Lang HP ni pita hak ni namar sinadongan, hak ni nasiboto surat, hak ni halak na terkenal, hak ni na memiliki jabatan tinggi menurut kita itong-tongah di dunia on, tidak. Tapi ternyata na ibatapi boydo pataridakon kuasa ni pasu-pasu ni marhite inang namabalu na memang horjani marsoban-soban, dan dia dimampukan Tuhan untuk manamui menjadi induk semang ni si Elias. Anggun ini bani teks topat ni ayat 10 om aha na adong bani sada inang namabalu ay maitak na ibagas surun ay sing rabois ay dohasa arta dunia ini, ay dohasa arta hinadongan ni. Tapi ternyata ketika Tuhan na ibata manramotkan, bahkan ketika Tuhan berfirman, segala sesuatu akan terjadi dengan baik dan mendatangkan kebaikan
bagi setiap orang nama kaporsaya isi. Ita ganupan nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus halani aido ihatahon hubani si Elias supaya parentah ni ay na ondos hubani ay untuk lahu husarpat tadi i rumah ni inang nama balu ay ihorjahon ma ay iramotkan ma parentah ay totu igo kido pasu-pasu halani ay bapa inang ulang mabiar hita lahu manamuai hasoman ulang mabiar hita lahu masih bere-bere janah ulang ibatasi hita kuasa ni Tuhan na ibatai tongah-tongah ni kekurangan ta ketidaklayakan ta menurut kita bahkan menurut penilaian duniawi menurut penilaian ni hasoman karena apa keterbatasan na menurut kita ternyata boy HP ni ay parohkon ketidakterbatasan marhite kuasa ni Tuhan na ibata ketidaklayakan taboy HP ni ay parohkon kelayakan, kemampuan, kebisaan itong-tongah ni Guluon. Halan ni ay kuasa ni Tuhan ay marianan ma itong-tongah ni Guluh ni inang nama baru ay iramot kon do korjani otikpe ay suku bahkan wedo ay ibahin Tuhan na ibata jana Elias pe bani panorang ay dia adalah orang yang turut perintah Tuhan totu ipasu-pasu do ia dicukupkan di dalam pelayanan dan setiap halak nara manamue terlebih maai manamue ibagas Tuhan na ibata pasti domar lebih-lebih goduh ni Bapa inang ita haganupan mahinargani Tuhan ta Yesus Kristus halani ay dumuhubani ambilan taon topat ni maay bani ayat 10 onom hasipen ako nay adong ikait kon hanami bani ayat 10 so nahado pardalanan ni ay si Elias masedas susarpat totu haganupan ay membere perenungan hubata Bapa inang anggo maipake hita sebagai si Elias hujama hita ini Tuhan na ibata mari kita langkahkan hujan ini kita mengidangi di mana kita tinggal yakinlah pasu-pasu ni Tuhan marhidorat do itongah-tongah ni 20 tahun ijape hita tading anggo persaya bani Tuhan dia akan berkati hidup dan dia akan berkati juga pekerjaan kita keluarga ta on mahata ni Tuhan na ibata tetap mahita marpangarapan hubani amin pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih mahubamu Tuhan bani hata na dong maijaluhan nami terpuji maham na tetap memberi pasu-pasumu itong-tongah goluh nami ajari hangha nami Tuhan ase tetap marunduk nihur bani parentahmu jangan tetap hanami Tuhan martarima kasih pasal haganupan si bere-beremu itong-tongah goluh nami on nalang terarusi hanami nalang terbilangi hanami tapi maridorat doa Tuhan parohkon hadiarun itong-tongah goluh nami terpuji maha bani haganupan ai ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu amin. Horas mahubata Tuhan na ibatama na magramot kon goluh ta